سوپا پاسداران راگهاند که وان 6 روکت آویتنا بنگه که سربازی امریکی لقطره افجی دیمانین دیمانین کون دبینن دیمانین روکتانن لی دوباره دکم سوپا پاسدارن ایران راگهاند که وان به 6 روکتان ایرشی بنگه که سربازی امریکی کرنه لقطره تماشاوان این هجا دوی بولتنه ده اما بحث رو شهری داویه یا شر اسرائیل و ایران بکن شر در باسی روژا خویا 11 بو وزیر بروانی اسرائیل کاتس گوت وان لطهران زندان نافدار که بسمعت خویا گلکی خراب ناسکریه بمب باران کرنه و زندان وکیدن ناوند سوپا پاسداران بارگاه هیزه نافخواه هاتنه بمب باران کرن زندان اوین تماشاوانین هجا لگور راپورتین ریکخستن مافین مروفان خرابترین زندانه سیاست مدار کسین کل دجی رژیم ایران درد کفن لوی داره تینا گرتن تینا اشکنجه کرن و تینا کشتن او زندان ده سال 1972 دا ده دما شاه دا هاتی آوا کرن وزیر بروانی اسرائیل کاتس وکیدن ده بیجه وان ناوندا باسی جان بمبا باران کرنه تیک دانه لباکور تهران جی دنگ تقینین گلکی مزن تینا بهیستن ایران جی ایرو چند روکت آویتن اسرائیل لبر پرسین اسرائیلی ده بیجن وان او روکت لعزمانان تیک دانه زیان مزن چه نبونه لعالی دن 20 ولاتین اوروپی لإیران گرتینه ایران وان سربست برناده و دخوازه وکا کارتک زخته لدجی ولاتین روژ آوایی بکار بینه ایرو لبروکسل جوینا وزیر دروایین یکیتی اوروپا لسر ایرشن اسرائیل و ایران بریودچه روداو جی جسبه و جوینه رومال دکه وزیر دروای فرانسا باروت جه پیامنیرا روداو آلا شالی را گوت دوی او ریکفتنه که نوچه بکن و ری لبر برنامه اتمی یا ایران بگرن برای جنابی وزیر و دزانن گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ سەر عێراق و هەرێمی کوردستانیش مەترسی دارە باشە ئەگەر ئێران بەرنامە ئەتۆمیەکەی ڕانەوەستێنێت یەکێتی ئەوروپا چه هەڵوێستێکی دەبێت؟ Mais c'est très clair. Nous avons, par l'accord que nous avons trouvé il y a 10 ans, لێبەلێ ئەڤیەک پر زەڵالە وەکیکو من گوت بڕیاوی ڕێکەفتنا کومە 10 سال بەرێ کرد ئەم ڤەدگەرن بۆ بنگەهێن بەرنامەیە ئەتۆمیە ئیرانێ ئەو ڕێکەفتن دێدە چەند مەهاندە بداوی وەرە یان دەوێ ئەم بەهەورە بگهیژن ڕێکەفتنەکێ کو ڕێگریە بەرنامەیە ئەتۆمیە ئیرانێ و ئالیە وێ بالستیک و هەروەها چالیکێن ئیرانێ بکە بۆ تێکدانا سەقامگیریان ناوچەیە بڤەیەکێ هێژی دەرفەت هەیە کو ئەو سزایەن کو 10 سال بەرێ هاتنە ڕاکردن جارەکەدن نەیەن سەپاندن یان ئەم نەگهیژن ڕێکەفتنێ وێ دەمێ تو بژاردەیەک ژمەرە نینە جبلی سپاندنا هموان سزاین کومه 10 سال بره را کربون que de réappliquer toutes les sanctions que nous avions levées il y a 10 ans. سروک کمیسیون یکیتی اروپا جی درباره رول اروپا د آرام کردن نافچه ده برسوا پرسک آلا شالی دا گوت داخواز وان جبو چاره سر کردن آلوزیه تنه درشمک نینه یعنی نه تنه درشمک نه تنه سلوگانک او بحمو آواهی هول ددن کو شر دنابرا اسرائیل و ایران دا راوستینن بەڕای بەڕێستان یەکێتی ئەوروپا دەتوانێت چه هەنگاوێک بەهابێژێت بۆ هێورکردنەوەی دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست به باوریا من پیشی اف کمیسیونا نوش بۆ وڵاتên سەر دەریایە ناوین و ئیران عێراق و وڵاتên کەندا vê hatiye damezrandin ji bo ku zelal be ku her tiş divê komisyona taybet bi welatên ser deryaya navîn de heye ev tenê duruşmek nîne dema ku em dibêjin em dixwazin rolekê bilîzin dema ku em dibêjin rolekê bilîzin me bes ew e ku divê em hemû aliyan teşwîq bikin ku li ser masaya danûstandan rûnên li her şerekî bifikre ku di dawiyê de bê rûniştin ser masaya danûstandan û masaya danûstandan bê dawî hatibe ev jî rolame ye